duine agus fáilte leis go ciùil fan taidh colarúmsa na sfí. Seo Clas a ceithir Leasan a gá. An dú, há sin a gimsa gá ciamar a sgrìobhadh puing ré an san clàr ciùil. So an teachcin seo chaite bhá sin a gimsa gá mo dhéan an puing ré. Do, re, mi, sol, la, so, mi, re, do. Chan puing ré idir do agus mi sin ré, ré. An chéad rút bí sin a giúnsagach nó a sein t-òran Sasannach Hot Cross Buns. Hot cross buns, hot cross buns, 1 a penny, 2 a penny, hot cross buns. Agus a ríist. Oh. Hot cross buns, hot cross buns, 1 a penny, 2 a penny, hot cross buns. An nuair seo, bí mise a déanamh na gníomhain agus bí úsa bí síobse a sein agus a déanamh na gníomhain cuideach. A bhil sibh deisialta sticky sibh. Scanneal. A bhil caine agamhse our carriage gorum. So ha gorum a mui nuair a ha chludaine a sein agus ha gorum a stay nuair a ha sin a sein ans our ceann. Okay, our ceann. So a bhil sibh deisialta sici sin hot cross buns. 1 a penny, 2 a buns. Agus a ríist, únar eile. So ná bí a sein nuair a ha gorum a stay. A bhil sibh deisialta sici sin hot cross buns, 1 a penny, hot cross. Únar eile? A bhil sibh deisialta sici sin hot 1 a hot cross. Okay, clever. And leis an nuair seo ná bí mise a sein, okay? So, síobse. A bhil sibh deisialta sici sin clever. Sin a sein agus bí sin ag déanamh pencil dréacht lena nótaithe na áras lena pinion áras agus na pinion íseo. A bhil sibh deisialta sici sin hot cross buns, hot cross buns, 1 a penny, 2 a penny, hot cross buns. Clever. Le na animin ciùil anis. Okay, agus colarúmsa an uair seo. Tá sici sin mi re do, mi re do, do 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 re 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 mi re do. Sealar seo. So seo clàr ciùil agus ha 5 lein 1, 2, 3, 4, 5 agus 4
bearnan, un, ga, trí, cethair. Ma bhíos dó an an leine, cha mí as cion, an leine as cion, an sin. Agus ha ré idir an da. So, leine, bearn, leine. An clàr leive. Ha, cúig leinahin, un, ga, trí, cethair cúig, agus cethair bearnan idir na leinahin. Un, ga, trí, cethair. Ac el sin ma. So, seo clàr leive, agus seo do, do, re, mi. Tasí cí sin le mi, re, do, mi. A fel sif jesil tasí cí sin mi, re, do, mi, re, do. Do, 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 re, 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 mi, re, do. Ma bhíos do an san bearn mar seo bí note ma puing mi an san bearn as ciùil an sin agus bí ré idir an da an leine seo. Bearn, leine, bearn. Agus inis, han clàr leive mar seo, bearn, leine, bearn. Do, re, mi, tasí cí sin, mi, re, do, mi, re, do. Do, 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 re, 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 mi, re, do. Sgynio, Anis, Jenny yn yn rhywun, yn di. So, ha mo chiarad yn sio, yr eist. Hot cross buns, hot cross buns. 1 a penny, 2 a penny, hot cross buns. So ha cethair fa Barney Bullion a dul cethair tourisan. So fa cethair frasan an sin agus granny riam. Hot cross buns, hot cross buns. So ha sin un agus harrow un and sin. So sin hot cross buns. Agus sin rest no sh mar seo. Hot cross buns mar sin. Anish granny riam catavelu olcha. 1 a penny, 2 a penny. So sin ga 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 agus sin tete sin cearst. Agus a ríist hot cross ó dúlaigh granny hot cross buns. Okay, so sin mar bha ag an tuiseach. Okay, so nish a hilarud hot cross buns, hot cross buns. 1 a penny, 2 a penny, hot cross buns. Agus ha fís agam Jane na noti hin. So sin mi re do, mi re do. Do, 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 re, 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 mi, re, do. Agus yn diw, has sin ag ionnsachadh ciamar a sgrìobhadh an san clàr ciùil. So, clàr ciùil inis. Rain mi seo, haniel sin perfect ach
ha 5 leinichen agus ha 4 bearnan, so sin cearslór agus va coved frasin. 4 nach el, so 4 sin out of dreacht an sich ciùil. So 1, 2, 3, 4 agus ag an jerig da leine mar sin. So hot cross buns fishin ta 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 sh agus tasich an oren note me sin mar seo agus le agus do agus an sin hot cross buns agus an rud cearna ríist mi re do. So ha note re idir leine agus leine re an sin. Anis do 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 re 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 agus ha thula rud tetes. So do 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 re 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 re. Mi re do. Okay, so ha sin ag ionnsachadh ciamar a sgrìobhadh puing re, ha re an seo. And an piece of ciùil seo. Idir do agus mi. Seo piece of ciùil difriúil. So tasich an piece seo an bearn. So sin mi re do do an bearn agus mi agus re idir an da. Fiach a bhí sgrìobhadh hot cross buns an sa bhórst agitsa anis. Try writing hot cross buns on your own whiteboard at home. Remember, 5 lines and 4 spaces. Jearún lesson an uirín gut an t-òran a cheann leis na faclan, an uirín gut an t-òran a cheann leis na hennamin sein. An uirín gut an t-òran a cheann leis na hennamin sein agus na lávan sein. An uirín gut an t-òran a cheann leis na hennamin sein de clàr laive. An uirín gut na puing ciùil a sgrìobhadh an clàr ciùil.